Baahi ba Soweto ba batla hore Eskom e rarolle mathata a bona a phepelo ya motlakase. Makgolokgolo a baahi a bile le mohwanto wa ho tseka phano e ntlafetseng ya ditshebeletso. E nngwe ya ditseko tsa bona tse ka sehloohong ke mathata a ntseng a tswela pele a ho kgaoha ha motlakase. They are tired of being led by leaders who lead them from TV screens and radio stations. You need to come and be part and parcel of the environment so that you can be a collective part of the solution. Ba bang ba baahi ha esale ba hloka phepelo ya motlakase, mme jwale ba batla dikarabo. So Eskom ha re lokisetsa batho ba modimo re na le batho ba phelang ka dinjekisine ba tshwantse ba di beha mo di-fridging holele di-fridge di timile ha re tsebe hore ba tla di etsa jwang. So please ke a kopa discount is only 50 rands be ba kenya tax ya 148 rands equal back to 1,137. What is the use of applying for that ESPS? Baahi ba entse thapedi hore motse hore a nnamole bothateng bona. If there's anything missing, we will rope them in. And re tlo dula fatshe re starte go buisana. Ke tshepa le na le leadership akere. E re tlo liaisang le bona akere. Yeah, re kopa le re fe 14 days about ntlantla. Johannesburg Mpho Phalatse o tla etella pele kopano ya Eskom le baetapele ba baahi ba Soweto.